Japra langso hi thipen rongagora katimung arong an kachelenga tawar kasemar patang teden. SESDA pen SBI Foundation Cherapsi Inception Workshop ke paman. Khasia khayatum tho lingdo rongaji misen pen ke pajut. Karbing long life karbi prime time birta long pen ilisami mirinhan sepi peni birtang ton pen arjuponik tha. Borpothar PWD Road Division angkang lapen lakhaing korapli Diopani MAC constituency angkang along National Highway thongke prasirkep Japra langso hithi pen rongagora anparta katimung an kacheleng PMGSY PWD surihini raing kora hini lapen surihini raing kora ke thom askim kaselam ponatawar patang pi pedet siasai ington ko kedamtang surihini ra ingkora hini aningkan phai kunini phai troxiarni Bokajan MLA Dr. Numal Mumin, EM Mukut Mahanta, MAC Sangpi Kadom Terang Pilapen MAC Sorbon Kumar Telenga Tumpen, Akimi PWD Atawar Kesalam Ponchi Aphan, AS 12472, PMA SY Kadukavi kilometers pli Tokbor EC Paiweajak, Kiding Kasemar Ponchi Aphan, Kuti Kep Atangka Panong Ponsi Long E Somponlu. Bonta Langik Tha Bangso Tawar. Bangso tawar kasemar ponji aphan non an ningkan hini nang pleng kai kai lo bonta tawara bangki kilometer isian bak asai claim ponamat patang tidetsi ington koklu non ke la kaselam tang atowar anta ka hingno thu etpen towar arlong ke oiroi pen anpar ki ajata avilo bangso jokra datum towar chilang no daklu pusi birta longpon lasi Assam Legislative Assembly along Deputy Speaker Dr. Numal Mumin, Diopani EM Mukut Mahanta, Lapen Diopani MAC, Sorbon Kumar Telenga, Tumla Soputak Sodak Pen RD Piponra, Towarabang, Patang Pipon, Daprang Asonte, Misenji Pusi, Pachini Pontu. Athera Datumke, Mithang Jongjungale, Lapen, Thetan Ahormu Asonle, Kacho Hankali, Radatumge Kedam Kevang Atowar Mesen, Anle, Our Saikilong Anta, Ninging Samrinti. Athemonit koson kopi apor hutsi kisung ke phojilone laki chichini ne lasi ajo philo kacheleng kedam kewang abangke towar misenangji pusi kachuningvi padopontu Bokajan penanan terang Karbing long life Pini aruni phai troxiani SESDA pen SBI Foundation Cherap Chitose District Rural Development Agency mati DRDA conference hall along Inception Workshop ajai mek ke padopona birta nangle Bangso workshop along Jesamet Cluster Level Federation Thihek pen CLF NABARD Fishery Lapen Agriculture Department asai phu ke hoyatum chetongdun Workshop along Self Help Group atuma phan warsai 1PC Pregjam Kaching thola to war keja ponchia puthak chingki chethan pon SESDA pen ningkan ke thoma farman project 1P2C chotiki charche pen ke chenglok B phak wola pen langa okipang ring pen ta hemtum isi mesen pen chepang ring I un lasi puthot la hai huawar sai radaphan pipon thu popusi Vincent Rongpi SESDA project coordinator ningjepon Labangso Inception Workshop pukela nilitum sesta pensi labangso Inception Workshop ke padopon lo nitum kaprek department ahin natum phanta nitum officer tuman phata nilitum chohang ponsi piniar ni ladak DRDA conference hall long nitum ingni pen alang natum pen chingi chithan pon long lo se labangso Inception Workshop ke main ke nitum ladak sesta puisi organization NGO pen nitum isi SBIF project tu lagi SBIF la State Bank of India Foundation pen sila so project bank ke implement lo la sila tum si funded lo la sila tum pen sini tum non kam claim po 3 years upon sila bang so 3 years ke claim ang bong long ni tum kaprek hin na department officers tum pen department pen tum akirap ke nangsot halapu SESDA la pen ASLRM
akit he kiding atum tami kidam tang apor hut self help group claim bang atuma phan kilang kalana ponalong thedung asai ke claim amokha ke pachun pen ali kachipa do puthak sitami klardak pen pachini pon আজি আমাৰ চেষ্টা আৰু আমাৰ এছাইলামৰ কাৰণে খুব এটা শুভদিন হয় কাৰণ আমাৰ যেহেতু 2017 চনতে আমাৰ এছাইলামৰ লগত আমি চেষ্টা এটা এমকেএছপি প্ৰজেক্ট বুলি চেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টেড ফাণ্ডেড য'ত আছিল মহিলা কিষাণক কেনেকৈ সশক্তিকৰণ পৰিযোজনা হিচাপে যেনে মহিলা কিষাণ হিচাপে তেওঁলোকক এটা ৰিকগনাইজেশ্যন দি পেলাই তেওঁলোকক কেনেকৈ আৰ্থিক দিশত তেওঁলোকে উন্নতি কৰি যাব পাৰে তো সেইটো আৰম্ভ কৰা হৈছিল তো তেতিয়াৰ পৰা আমিও ট্ৰাই কৰি আছিলোঁ যে আৰু যেহেতু সংকল্প লৈছোঁ যে আমি কাৰ্বি আংলংখনৰ যিখিনি আমাৰ ব্লক আছে মেইনলি আমি লম্বাজঙৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছিলোঁ যে কেনেকৈ আমি সেই লম্বাজং ব্লকৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যে কেনেকৈ আমাৰ মহিলাসকলৰ যিটো আৰ্থিক যোনটো আমি অৰ্থনৈতিক যিটো দিশত কেনেকৈ আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰোঁ তো সেইটোৰ ক্ষেত্ৰত যোৱা 5 বছৰ ধৰি কাম কৰি আছোঁ আৰু সেইটোৰ ক্ষেত্ৰত কাম কৰিবৰ কাৰণে কিছুমান আমাৰ ফাণ্ডিঙৰ কিছুমান জৰুৰত হয় Niltum Olympic Marathon niltum self help group atuma phan members atuma phan willing our side along sik kechirabun ke ong ko chirabun bom along la so long stamil tum piluma ang tuma social development la pen thang livelihood la pinisilo kenon pini meeting abang gila song project ini misi dengi pula through sestapen ke kadak bangke kado ke department में akhirap islami tum longpun po se ni mailong pen longpun lo birta news report Karbi Anglong live Karbi Anglong angkang pi constituency ko da trokang bong khasia khai ki dolaki Amri Chinthong Socheng Amreng Dhansiri Socheng Thenta Korkanthi Singhason lapen Lumba Jongalong henlo La Songbong Korkanthi Singhason lapen Lumba Jongalong ke do aphaya bangki Jumpik Khangchang La Songbong pen Chinthong Hawar Mian Siralong ke do khasi akhai mate Khyarwang atumtami Ningkan isi pene phong than arnam karkli mate Ublai Nongthau pu aphan Ningkan isek aparman soka chili longle peklo kliako mati chili rikreako kachutiki kachoarche kachosom kemisenji aphan anparta kesokyun e pirthe avur akrempen kapajokji aphan tho lingdo arongaje karkli pedopon bangso se karkli lake aruni phai trogani ke tho lingdo ke kan lapen rara tumtami chetongpo Kijutsiarni aruni phai troxiarni ke risoi jangatum rit ke nong lapen bangsorni abangki Khyarwang solindo arat kido anta chili re peklomilo Tholindo lake Karbi Anglong arat aphan ke isi aki mirak ason si chini ta hai mate kachini atum ke chini lo asi Tholindo lake khasi kharwang atum ke thok ke jirarni arnam aphan Ketok kejir, mate rong aje ason lo, rong aje lo. Lasi labang so tholing do katalon lage jangmi ing koi arni pen recho adorbar ingnisi labang so tholing do arna maphan ketok kejir aparman keceng pen hak kejud koson si kiklem kedam nang jima isi pa isi labang so kiklem sayang deng ngceng wai arni lo lapen ke puthot ning puthot jangmi acheklo amalo ingko eraner kep arni lake ala tumrong isi sang nim si hor kang ther ana tum kisik dang je phan ana tum sang aduk tok po labang so arni sang aduk tok dat pen hor kang ther alang tum dang po Nonapor Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang Anghoi Kang Nipen Labang So Dimaklong An Humri Damsi Khyarwang Aricho Ahem Tami Kimrang Ponpo Lapen Karkli Kaphe Joji Adim Antami Semar Ponpo Anparda Towarda Semar Ponpo Lapen Akinang So Dipualong Khasi Bhavan Tami Kimrang Ponpo Pu Chechaksi Khasia Khayatuma Phan Aprang Anat Japon Bomlo Kasi Karbi Anglong Autonomous Council along tame isi department dolo Art and Culture Department labang so Art and Culture Department ke lahai hui aphan ka pereng verji aphan ke raikom ji aphan si department tame bilo lasi alang tim hata me ni tuning rilo labang so khasi kharwang a khai dum phan tame
aprang anat kapajing thor je phan tame kengkam jor ponte pusini le chuningri lapen ge nili churo reta une Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang CM kang anghoi kang ni pen madua CM tame labang sorong long wang welang lasi alang li haladak adima klong anwang si nilitum khasia khai arechu lungdo ahem isi dowan ahem kang thira lang li kim ponpo lapen ke long e tame som ponelo la son thak thak si haladak karkli ka phejoje adim tame lahai kadu ka tame alang li klem ponpo lapen ke kedam ke wang sung pik hala suarong long lasi labang suarong long tuar tame alang li pi ponpo lapen ke isi ka choro na ji lake dabang so tholing do karkli aphan alang li Karbi Anglong Autonomous Council ahin pen lak pho tame alang li chichak kang alo lapen ke labang so alak pho tame aningkan ther karkli along joy ke popusi nilitum tame ning thelo Chinthong pen Hemari Rongphar Karbi Anglong Live Kidam tang ningkan ko an pen lo ni Karbi Anglong la pen West Karbi Anglong homosi inkora trok angkang langdam et pen pangbar dam pen langdam pulote ke pa phidun nai a constituency pulote lakha ke thom Chinthong constituency sita isilo puli budam det sita me hinoni kidam tang ningkan ko an pen lo ne Chinthong along ke charli ahem kawe college mission kawe pen ajok pen nangan Chinthong ahawaratum kidu kisung chitong nang dolu Loke pacharli dunang jia phan osomar tuma phan bang so hem chubidun pensi lo pusitami pacharli dunang anta dolo bonta pinyani langhonjara long government model degrees college nangki bikok abanki local MSc Avijit Krolapen Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang phan chorowek nang chiputa rongara da hin pen pherang kyang no nang pachini dun Francina dengan tante tante ini men sathe pangkyo ladang nang litu morong long la degree college si dak nang kim lo kisumana jaga lo bangke degree college mene college ke kim nam dia dim sike ong pas ame dak bangke college nang kim pitan bang nang di komar fansi kerupa jer ingtung lo ini ka keru dam kangtung ke non bang nang cari bom sono la abijit kro fansi tum ke saput pon lah nasi alang dia masih bang dak college school tanang khuli do nang wan ki ason nang man dal lo nasi ni dia la fansi churu lo yes ini tum Karbi Anglong apan se bang nang wan pilo ini tum ke thek thek ke re pu apan ma mo ini tum ta isu ni ta ki joy ki ni apan pusi ni tum ta dak bang tangbi pidan ni tum ta churu pon lo mission alam lah hai sini tum ta lam ni ta pan ne ni thek utak le ya bu akan ni thek tum ta ni Chinthong pen Hemari Rongphar Karbi Anglong Live Khai ke charwo dut alongri Manipur arlo non puta honte meme ke dola pen kok chere e atimalong aruni phai troxiani raikom sai khia tum ka khuruk la pen ke tarlip inglong la pen thoyang kang bithe padobomlang lason si longri arlo kacheleng national highway thongkebra troxi la pen pharohini ra thongkebra troxi akrong kacheleng atowar pi hum pharo isia motor kacheleng pajok phunlo halapu national highway hini akrong kacheleng kinang sot hormu hortar ke pon sitami kasing it lapen karsik angden alom raikom sai khiatum tondamlo Manipur along rialo prek jama district along inglong lapen thoyang kang along an pharo isiraing kora sirkep checkpoint pangni ponlo son si monsam lapen rat ki jokwana phan police mate raikom sai khiatum kai kita ka khuruk padoponlo lasolong aron ki patoi te lapen ki kroimo amunit bang pharo isira troxi kebra nya kep aphan long rialo prek jama district along pen nep ingnang ponlong lupusi pangdak pon Manipur along rialo kidam tang aningkan aruni phai ki thomani meite kheibarim lapen kuki zo akhayang bong ke charwo dut pen non puanta long rialo ingsamjin avilang Raikom Saiki law and order lapen sarkar atum longri ke pang samaphan lapuan ke bor itami e phonga tengsi do bomlang Manipur longri along khai niang bong ningkan isia jak ke charwo pen bang pharohini ra krisir kep amone retum apran damnang lola pen bang suri trok kep aradatum ahemari chosi benang lo
News Desk Report, Karbi Anglong Live. Tang Pini Karbi Prime Time Berta ke 8 sekang ton panik lo, ajo kemi.